No mutera kulya mmere kyeru yenu. Tulya bando, oluisi muhogo, oluisi chwada. Omufuna otya? Mpagano alumirirwa. Nawa mwidukulu wange yakolaki. Yafumba twalyo. Yabawa. Atumulie. Lwe mutafunye. Twasula. Eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abatuwaga tusema byo mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musade kirungi kyokola okuba nga oli kwa YY Media kizaamu amaani nasaba yakaba kali ku subscribing to go ahead and subscribe like and share our videos ninse we yazidi olisigira owe fabusido mbikado ntambule ko kumbitundu ebye mayigo eno nga ku mwalo gwebonda era nga ntaire mu ko mukairo ono omukaire Lukiya yali mukazi mulungi nga yesimisa yazalibwa nga ali bulungi nga asaba kizibu kyona ngabona yafumbirwa n'okufumbirwa wabula mu bukulu bwe yafuna ekiro ekya pressure ekyamusumbuwa wabula nga mutaki azirayamba ekiro ekyamuleetera okumukuba n'amaiso ga ziba nga wendogeera wano Lukiya amaze ng'emyaka 5 pressure ya mulumba ya mukuba ya muzibe ya maiso era nga buti muzibe tabona ali wanadaga anomwami yadebere nga amuyamba ko boli awo olwabona ngembera teri kutambula bulungi nga omwidi embere do mu byalo yagiye ku myalo Lukiya bano yenka mwagene wano nga ali ni mwidukuluwe abalo na amuyamba yamba kuku wabulanga embera ti nungi Lukiya olisa kamere wafuna lero ida asobira obutalya ngawe mwidi ngawe makwenti tuli eno ku landing site ku myalo kulima kutono mbera ya bavubi so emere nafu so Lukiya ali wano tumukyalira ku kutuwira ku mbozi ye eyamutuka ko bwoli awo ne kyamuvira ku okutulwala obo okufaamu amaiso Lukiya wangi kyalo kikoba ki kiri awo ebikuluma kiri awo oidali eno kyalo kino wanke kiri bobode kiri tuli mu igoma lye malongo oidali eno naida mazeno emyaka mukaga waida n'omusaada oba eno waida yewenka omusaada naida naye buyawona nga ntuuse ku kizibu amaiso gaziba ate kabiri nina obulwaire obundi munda amabwa mangi ino ebyo tujja ku kirala mami nga olina ebizibu bingi n'amabwa gona gali munda kamala magirivu so tujje ku maiso tutambule mpola nti waida eno n'omusaada omusaada buyawona atyo yanumukako kale ndi gano oluisi nfuna ekyokulya oluisi tifuna kale ndi gano n'akaidukulu kange n'akankuuma nzira buyambi bwona ezira. Okay, so wazalibwa nga oli mulamu? Nazalibwa nga ndi mulamu nti amaiso gano gaida. Wafira mu bitundu ki okuyida wano? Nagwira nawaikoke. Nawaikoke eikaliro nkusugirya ino kusugirya ino zawe empaya n'abalwaire nkolanga nti gwe nsekaseka tena kayi nkoleka ino munaku wavwe nawe ko muzeyi akaye tugiye mayigo tuyiye we mwede eno mwatandika bicho obuli awo twatandika nti obusente twatandika nabo twamala okulya yabona nga obusente buweirewo obulu amaiso tigali kubona yakoba ati yandekulira. Muzeyi yali yakola ki kuseera ekyo? Omuzeyi ngali mabulime kupakasa kale yena yabona nga esente
ndimuweireku So amaani aziranga akoba atya ono timusobole nga ndekulira nga yerumukira nga alumuka mona kyotasobola oyakiza wala. So amaiso gogema gatya amaiso gaida gatya olumbe luno lwaida lutya olumbe lwaida nga mbona nga lufu lweru lwembona nga wenja waire okusima emboli nga tibona kikata nga mama ntanti nasimako akaboli emboli okusuula nti nga tibona okujja okulonda era nganja nga wenjire nga wendira nga amaiso tigabona nga lufu lwerere lufu lwaida nga lufu wajja kumwidwaliro wa najja kumwidwaliro nani Iganga bakuba batya bankoba ati amaiso obuziisa bwafu obutambuza omusaayi Iganga nga amaiso gakali kufiira mujala nga obona nga olufu tibakuwako kubwida naye bwabona najjanga gafa era nga bangema ku bugeme mpaga ndi kwenda wano nga wegali gakali nga obona olufu wajja kuwubuuli awo awo tuwajja mwidwaliro tinajja mwidwaliro kiwali olowooza oti kiyete bya kinansi nze tunakozesaako bya kinansi lwaki tuwajja mwidwaliro ngaotandisa okubona ekifi olufu ku maiso lwaki tuwajja mwidwaliro mami mpegano najjako enawaikoke bunajja enawaikoke bankebera ati gano amaiso gakwamu obuziisa era tibutambuzaaki musaayi nawaikoke so wajja okubona nga gafuira irala era tobonera irala tibona omuntu mpulira amadoboozi okungemako okuntwala mutoyi bangema ku bugeme okuntwala oba mukiyigo bangema ku bugeme omwidukulu wange nanaaza emere bantagano bati eyeibwa bantagano emere bantagano natandika okulya otegera otya emere yebakuwaire oba iwotalamukana wategerera eyo ntawamukana oba olafumbya akoba ati leero tufumbya katogo nalya era omuntu muwulira amadoboozi aye timubona obafumba omutyere oba nga bafumbirako omutyere n'enyama sowaani ne bataako omutyere bakuza kifi kya nyama otegeera titegeera tisobola ate womaama nta ku sowaani otegeera oti yeno nyama guno mutyere nga bantereireku ennyama eri yandawulo ku mmere ndawulo ki mpegano kiba kifokiti twakibonanga kifo ate ofamu amaiso Katonda akuwaina amaani mu kuwuniza oba owuniza ino ennyama togiwulira kawo kayo oba olw'okugiryalyako endwa mali tuzira sente edigula ennyama tuba tunatoolaga so pulesi eno ekukosiisa etya mu bulamu bwo pulesi eno enkosiisa ino kuba munaku edo yankuba nazirikaku najja okubona ndi kuntupa d'amaadi kikivira ku pulesi okukuba ndyambi ebaayo ensonga etera pulesi okukuba eitha ndyambi oluisi birowoozo bingi ndya n'ebirowoozo bingi olina byolowooza maiso kufaamu so onkobaire oti olina ebirwaire bingi olina amabwa mangi munda amabwa mangi munda mabitirivu ino era najja mwidwaliro wa Kamuli bankuba ekifaananyi aye nga amabwa mabitirivu nga mangi ino bakuba tekyati alusazi so bakuta kubwidanda biki obwidanda bibanta kumpiso bandidanda banga n'amakerenda aye nti tigaidi owulire butisale n'okolesa ki amakerenda nkozesa
kapisozi nakozesa mpulira kapisozi kukaala nategeera nti oyo kapisozi ayagandi titegeera genkozesa munda mukulu maini ino mwanumira irala kuba gano banongoosa gano gazimbu gano bakulongosa ki mwana aniya banongoosa bantoolamu n'abaana abakasaba bananiya bona balwalaniya bantoolamu n'abaana etya nkitegeera ye ndi kwekanga bwekange kati bakutwalamu n'abaana wali ng'okomya okuzaala oba yalwala n'abaana yalwala n'abaana baaja okunkebera nga ati eriko amabwa mabitirivu kale bantoolamu n'abaana so gano amabwa gaaja paka ku n'abaana gaaja paka munda mwamuna paka ku n'abaana batoolamu n'abaana kale gaaja paka munda mona ng'olabye ino oli muzibe puresa dakukuba kale olini alusaazi nina abaana byona bagitoola mu lwamabwa kale ndi awo ntyo ekyokulya tulomba bulombe akasente atusuulireku aba n'omwoyo twafuuka bamasikiini alumirwa yakuwa abayogera bayogera so buti okera bukere kutyama wano nkwagene ng'olambaira awo okera bukere kulambala nkeera bukere kulambala tisobola nga tibangemyeku oba nenda kufuka ng'omwana tangemyeku tisobola kunfukayo enaawo wendi male najala amaiso gano okuziba gakosa ki obulamu bwo biki oba oliawo byewegombanga mu bulamu nga buli saawa eno olw'okufamu okw'amaiso kasobola kubikola kakuti banange ngwiti amaiso gazaala ndikoze kino nalimanga nga nerimira nafuna akasente omuntu ng'oli mulamu tobulirirwa tukaja n'emboozi y'omukaire Lukiya Samanya yaziba amaiso nga ekirwere kya puresha kyamulumba ng'embeera ey'omukyalo tiyajja ku mwidwaliro paka amaiso gafaamu gamala kuziba mwale yajja iganga yajja okutuuka iganga nenaweiko ke bamukuba ati obusiga bwafa tigakabona so eyo n'embeera oluyise eba mukyalo somami buti okulya ena omutera kulya mmere kyeruuyi eno tulya bando oluyisi muhogo oluyisi cwada omufuna otya mpegano alumiriirwa nawa mwidukulu wange yakolaki yafumba twalya yabawa ati mulye lwe mutafunye twasula ate akasente ak'obwidanda byotolawa akakasente nzira wentoola kuba ndibona onkobeera amabwa mangi ekitegeeza onaatandika wa kupama musaayi owaire kunaaloida kaita alusasi dikula amabwa nigaba mangi ekivaamu kutandika kupama musaayi oba kufuuka musaayi buti n'embeera eno ojja kukola otya tidiku oba gavumenti oba eida kundiruukiriraku empeeku akasente gavumenti ojja kujagaanawa endidiku ego Lukiya weibogagano emalungu gavumenti ojja kujagaanawa omukaire mu mbeera eno gy'olimu yandiyinza okuyamba oba oli awo wawa oli obubi eino yendi obubi okulya wona enumba yona nataaku mabaali wangulu era amaadi okwida neraliikirira nga gaja amabaali ago gaja kutukuba n'omwana wange ankuuma kulya n'okulya obubi n'akasente nzira
Obwidandabi. No nzira. Kale. Zijja kuswika wano. Mukaire nkuba inako. Kangolole oifa wala. Wawula kwebuse dowula yokweyo. Nawulira yoko. Eriyo kwa bantu bo. Ezira. Abusale no katambule wafa mama iso buto katambula. Ezira malenjaga. Ezira kitambula. Ate omuntu wafa ku kyalo. Tijja. Ate ngeri y'omukolo. Tijja. Malenje nje tibona njira. Tibona yenja. Ndyawo nti. Tijja mbago. Abandi yekalubiza yakati kumikolo ebayo ko obutiere kanje yoko. Tijja. Kuba abozira. Obozira. Tobona njira. Tobona oti obagano ndida kutuuka gano ndawukire gano ntyano. Male kabiri ngojala. Kale leka tukusabire. Kawulire. Katukusabire. Ndi kujja kusharinga embozi eyo ni banange. Tomana webangere yegemye ku mutima. Era ndi kobera nti rukiya. Sabana ife eyo nembozi yo mukayo rukiya. Abe no mayuge malunge eno. Aya ali wano azira yamba. Obulwaire bwamukwamya polisi yamukuba yamuziba mu amaiso. Ali ano yafoka nga maskini. Abalo ni mwidukulu omuwala. Omwana muto myaka nga 12 awo 12 na mukuma kumuyamba kuona babalanga embera tinungi nadala okulya kunafu. Jasiba muzaki sana babayamba. Ero tuli ku landing site kulubala malwana nda Victoria. Enema gisinga eno jabavubi aya ali wanazira yambe yandi muyambye yamwabulira omusada. So ki yali wano solo kubeyo. Embozi yalukiya yabanga yagama ku mutima solo kumuyamba kukunaka unga oba akatiere. Nakabamba mbwali okalyako okubambi. So bityo webiri ndi yazidi olisigira. Abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Why media? Yaida kulema. Subscribe, liking, sharing.